ukuphakama kwama kube kuhle kwabangcwele. Nkosi yamakhosi, Thixo omhle, uJehova uNkulunkulu wayikhumbula lendlu. Empisholo wabuyela ukuzohlala phakathi kwayo okunguna phakathi. Angazi mhlawumbe njobe senza zonke lezi zinto nje siyaqonda ukuthi uShemba akazokuhamba akasabuya endawo. Ukhuluma ngakuzwakho kuthiwa wayikhuluma nobaba mkhulu wathi namhlanje njobe sengibuyile la emhlabeni uJesu wafika bambulale na30 eminyaka mina manje ngiyindoda ngiyoke ngibona ukuthi amadoda ubulalwa kanjani ngobe njobe semfikile nje mfika ukufika mina amadoda sengiyindoda njani sabuya ntintela utho mina ngobe ngiphakathi kwamadoda kade ngasalwa ngibuye kwesihlanu mina njengoba ngibuya la emhlabeni njengoba ekhona kwesihlanu nje manje. Jerusalem, Bethlehem, balekela umphathi ohlelo uzaphatheka kabi benzo ke ngikhuluma ngento ehle emhlabeni ke ngithaphutha ngangiye ngisizobabe emphezulu lapha entabeni egqumene ebukelwandle ebonga uBhombela ebonga uNkulunkulu wafika emhlabeni ethelele imithwalo yonke ilethe phakathi kwendlu kaJamani osenza ngakhona. Amen. Kuthiwe mangikhuluma nimukelekile nonke sizobona isimangaliso siqolozele phansi lasesizulwini baqolozele babona isimangaliso kuzalwa uNkulunkulu emhlabeni kubantu. Ngakho ke akangabibikho olambile akangabibikho okhathazeke ngenhliziyo lokho ukukhulunywa lapha udokotela ophuma ezulwini uNkulunkulu kufanele kungene kiwe nakimi enhlizweni kuhlale kusinike ikusasa saleli bandla kuba sibe phakathi kwalo. Sengiyabonga. Amen. Nkosi la.